mitam takhianin Muslim ram ang chi hi entirnan kan omna Qatar te po anita a Muslim ram ani awanga I vahim lo le varal muang lo le vangai thatlak lo anga hianin kan ngai thin ani hi tuma kan dem om chuang lowa ka chung te po atira chuan an ni ve thin dan tho ania achan chu kan hriat lo wang me me ani ta ni I ka video masalama khanin aral muan zia le kan him zia te tin ro rel na fel fai ani zia te khatiang kha le mi hring hrim hrim tan hmeichhia te tan po ni se mun him le ral muang ani thu kha ka ron soinwal to a chuan vo ina chuanin helai katar khosatur hianin khosa a na thok tur hian enge kan mamo ti te le eng ang ham that na tinge kan nei ti te kha ron soi kha ka ron tum don ani ama sa in ka channel min lo clear sak thina in zawaya chunga kaloma vo in ni thlengin new subscriber in lo lo omzel te hi kalom em ani ti kha kan soi doa in zawaya chunga lom tho ka soi tak mewa min lo en sakka like le comment te subscriber te min lo ti sakle zel tur khanin karon ngen bok chewani ka video khongai takina top thlengin min lo clear sakle theu don nia chuanin Qatar khosatur hian residence permit kha kan nei angai ta a residence permit chu eng ange kan ti chuanin hi anita ni hi kan ID kha ania Qatar chuanin hemi ka ID hi tu po in kan nei veka I tu po in kan nei nge anga yani hi chu India rama Aadhaar card kan nei ang tho kha anita a ma chengin India rama kan Aadhaar card kan man na aya na sa po kan heta chuanin kan mang ani ti kha kan soidu a hei hianin na chen phal na te na tho phal na te khatiang kha min pe ani chuanin hemi chunga hianin kan information zong kha a om vekta a chuan hemi hian thil link pakhata nei ta ni chu chu kan mobile phone a hianin app download tur aram mi le satin na download tur hi kan neya chu chu metrash an ti a chu ta chuanin hemi an han scan khanin kan information tin reng kha a om vek boka chuan kan ka ta hianin I enge kan kan na tho te eng na nge kan tho ti te khoi company a nge kan tho ti te khang kha a inziak vek bo kan date of birth thlengin a inziak veka chuanin keimani hianin kan ID hianin number kha anei thlap bok ani chu chu kan ID kalphung chu alo ni ta a chuan entir nan manni ati po khan karon soi to a klapa ti po local du ila kan ID hi an scan nge yanga ya kan ID an scan lo chuanin kan lut theilo khatiang khani atin ka ID hi athi to chuan 90 days ni somkwa kha grace period ngai na thiam na ang kha kan nei ta ni khami chung kha chuanin kalamang the ka ID kha alo expire to ani po in I ni somkwa alaral lo chuan kalamang the thawa min la accept thawa ni chuanin kan bank tenen po hianin in link vekta banka po eng po ti du ta ila kha a in link vek kawang hianin banka kan mobile app a te po khanin kan ID hi a in chukai vekta a chuanin kan ID a thi ma mo a expire ma ni som panga vela tang hian kan bank ka tang khanin I ID a thi nai to ti hi ni tin deuh thoi hi I message hi kan donga chuan alo thi to hnuwa khanin ID thar ne na replace na tur kha om le ta ni chuanin chumi a po chon ni somkwa kha I banka po khanin I grace period kha kan nei ta a khamini somko chung khanin kan ID hi kan renew nge yanga ya chuan kan banka po khanin kan va update kha angai ta thina ni chu kan ID din hun chu lo ni ta a chuanin kha mani ya I indona chungchanga te po enge ni bompuak te le khatiang ang chi te khoi hmuna nge apwa eng ange apwa a ti te khatiang video te kha kada thiang lo ka ti to kha khatiang te po kha entirnan khatianga post lo siam ho content siama bompuak te lo record ta anmani enge ni anmani social media alo post te khatiang ho kha engtin nge anman kan ti chuan entirnan kha mishing khanin khami bompuak me kha alo post ta ni chuan khami athil post sakha heta alo mutu te khanin metrasa khanin report kha akal ta ni chuan metrasa khan report akal kha chuan khapa ID a khan khami atang khanin anwazong chuak ta a chuanin engtin nge khami kha anman kan ti chuanin entinan
motor tlan lai te khoi mun tina khan police khan duty ta a kha ni nan lo ti dinga driver po passenger po ni ta se id khan scan ta ni chuan kha an id scan le metrasha I report kalakha a in milta a khata tangkhani nani an man chua thin chu tiang khop chuan kan id hianin I thilati theya atangkaya aram sarkar hianin amang tangkai em ani ti kha kan soidu a chuan chumi chungchanga chuan id a chuanin resident permit a chuan chu cholo ni se chuanin khami resident permit kan nei khanin I hei hi kan apply theita ni hemi a hi mo hei hi health card ani ta a government hospital anga te hei hi kan mang theya health card hi kan apply theita ni chuanin he health card hi kum khat kha adama kum khat nuwa khan kan mandu kha chuan renew I 100 realin a renew theita a kan man lem lo chuan renew po kha angai chuang lawa entinan hei po hi athidai to a kum thum vel ka mang to lovani ka man le du chuan 100 realin ka renew anga tikhan ka mang le mai don ti na kha anita a number hi chu kan id ne na in link ka wangin athar vadi langai to lova hospital a kan va kal khanin kan va in register don khan kan va in enter don khanin ka id a thi to a ka renew ngal du kan tia countera ti khanin renew na kha I khami tur khanin cashier khanin alo ti me poisa kan pe maya kha kan va renew dan chu anita ni chuanin he health card hi atangkai em ta ni I government hospital anga te entinan heta ke chu ka then omloka hianin kan venga hianin government hospital lian pui mo hamat hospital kan ti achu chu oma chon sota heta tanga hladeu maya hianin pakhat lian ber lian pui kha omle bokta a bak chu health center ti te khatam tak om bokta chon health center po kan naya health center a le hamat hospital a khanin he id hi he health card hi ka mangta ni he health card hi ka man chuan engkim kha athon vek anita a doctor consultation fee te doctor engzat po mu ngai ma ela consultation fee kha a free a countera khanin enge valu tur khan entinan ticket la chuak tur khanin 30 rial ka pe ka ngai ma se kha 30 rial ka pe ka khan ticket khatam tak khamin pe chua ka ni chuan kha ticket tam tak min pek chua kha ka nei to kha chuan voi khat kha an la thla a an bela chuanin tam tak kha kala nei ta khami zo ma kha chu countera khan ticket man kha va pek ngai to chuang lo ta a I entinan somvel som chuang de ani I voi khata ticket som thuma min pek chua khamo chuanin pakhatan la a an bela khami kha kan mangta a ticket a zo ma kha chu countera ticket dang le ka ngai lo voi tam tak po vakal non ma ela maro chu kha ticket kha an bel kha angai ta thungani chuan I eng ang doctor po mudonila doctor consultation fee akha a free ta phot ta ni chuanin kan din hmuna zirin entinan test ngai te thisen test ngai te ultrasound ti ngai te endoscopy colonoscopy engpo lo ni se x-ray po ni sela a free veka amai ro chu hei hamat hospital anga te chuanin mishing kha kan tamma wang khanin hun kha adu rei ve thungta booking ti hun kha adu rei em maya doctor va mutur khanin achang chuan thakhat thani lai te nga te kha ngai thin ani apa ngaya booking vati a doctor mutur kha chuan a free ang rual chuan chuti kongzo nga chuanin chu hun kha adu rei ve le thungta ama se kha kha chu hei emergency te ani lem lo kha chuanin ama tang khan lo book lok mei tur kha ani ta ni chuanin kan din huna zir khan enge ni treatment lo ngai doctor te khanin damdoi min lo cho don ta ani kan damdoi kha ato emo atlom emo eng po ni se kha a free vekin hospital atang khanin min pe ani chu engtin nge kan ti chon entirnan doctor ne na kanin entira chuan damdoi cho te kan lo nga ya kan nat te eng ang treatment nge kan lak ti te kha tin test kan lo ti ani po in paper hi min pe to lo ani mo chuanin ke mani kha chon he chu tiang angin o chu tiang kha tiang tia in lama lo in en tur po khanin paper kha kan ku tam tur kha chu hospital record ta khanin om veka doctor khan mun le huna computer a khanin achulut ngal veka chuanin kha a in safe ngala damdoi cho ka nga yani chuanin pharmacy a ti khan a in forward ngala chuanin pharmacy a ka vakala
counter a khan token number kan la le ta a kan token a zir khanin enge ni minron ko ta ni chon khata khan kan dam do ya kha a dan tur te zong zong kha inziak sa thlapin apek khanin an lo da a kha kha minron pe chuak thin ta ni chu ania health card nei that na le kan ham that na tuna hian Mizoram te po healthcare scheme sorkarin athar thatak mai ronduanga hengte hi alom katia loin enroll vek ula atira in enroll na akhachu engpol no ni se mishing in engdin hunpo kan ding thei engpo kan thleng thei chu wang chuanin sorkarin a ham that na min ram han sakte hi mang tangkai thia mila ruam han na tharan ron siama hemi scheme tharan ron kalpui ke chu rala tang hianin kalolom em ani achan chu helaya po sorkara hemi ham that na healthcare scheme hi almang tangkai tu te jinga mi kan i ve wang hianin tangkai hi kan ti khopa kumthum kalta khanin enge ovarian cyst kha kan ei ve ni he kan senior ve to ta a kan tan kha chuan chance kha asang ve to ni chuan ovarian cyst kha kan neya chu ama khanin a lo collapse ani ta khanin hei a ran em awang khan ovarian cyst kan nei ti po kha ka in shelo ke chuan ka period tleiro lai tanga period na thin ni shim lo ni to kha chuan hei khatiang ang tur emo a khanin ka nga yama se zan khatlek thil thuwa khanin khosik sang em le nungzang kwal le tai sata savur khanin ka oma anna em chuan ka inthiar theilova thutur zung tur tak ngial po hian ka thu tha theilowa thil ka vona hei ka trap a ek phei hi chu har salu tu kha ka trap chu tiang khop chuna na hei nau nei tur ang na hi ka in chan ke chong kala feel ve chong lawa ma sengin kan lo mu ve photo ta khatiang ang dewa khanin ka in chan ani chuanin ma se ke chu ka van neya emergency a kal thei tho kha chu ka nita ma se emergency a vakal po khan thil kha ala koi duwa thovani chu wang chuanin client hi hospital a thok te hi ka nei ve nual tam an ma ni katari lo po chuanin khang kha ka shila chuan an ni khanin counter a khan an desk atang khanin min lo ti sak zung a chuanin naktuk jing kara dariat vela kan lo kholang chang kan ron khol vele i local ngal don ne an tia ka ina tang hospital hi minute ni le kanita chuanin ka tho vele in ready sa in ko oma chuan dariat ri ma shetin min rong khola chu kumthum kalta kha ne chong kavatlan ta ni chuanin chuta chuan hei khatiang ang lampang me che that lo na lampang ang kha ka ring lo shim achan chu mi shi sel tha ka lo ni boka wang khan hei kal lampang anga khanin ka ngai ni achan chu anat dana kha asir kil dewa anata wang kha ana an tlemaron na fal de ubi ka kha asir kila wang kha ni ta chuan ti khanin medicine khanin ka kal ta phot ani chuanin doctor chuan hei hi chu ani chia lova atia maro chun na chok na kha chu chini kha chu min peta shim ta a chuanin na chok ni han ei phot la ate chon ma se an khamini ni leng le atok te po kha anat dan kha azwal zel awang khanin ka client te bok chuanin ti khanin min ko le a gaini a min da ta ni chuan ka gaini doctor kha sudani sanita a chuanin ani khanin khatia min zir khan ultrasound kan ti angai atia ultrasound kha khamini vek khan ultrasound a min tir ngal ta ni chuanin ultrasound kan han ti lai khanin attitude te khanin me che pani khanin min ti saka hei an confused tatlata an ma ni kha chuan ka ngai hi an ti thalo lut tuka min ti lau thong ka zola khan han soifia wak ngai na khan shelawa chan chu khatiang kha hi an la junior ve ang rengan lo la experience ngai wak lo chan a senior deuh khan han kawa ani khanin an en khanin ovarian cyst a omani hi atia chuanin ui zai ngai tur chi ami ka te zai ngai don le don lo hi chu ka shelawa ma se infection te hi an na salu tuka doctor hena ka refer ngal che angai atia chuan doctor chuanin min han en le ta ni chuan doctor chuanin min shil fia ta ovarian cyst kalo ne ama se kha ama in a low collapse chuan khami ama a low collapse khanin infection kha I heta ka ovary chung mo khatiang anga khanin infection kha alo siama chuan biopsy la kangai antia biopsy heta alak na centera min thon le a chuanin an namai mai khopa
biopsy chu an lata achunga mi khati hian an zuk chep ani chumo chuanin infection kha alona satawangin dressing ti aka kalte kha alonga ya i voini voithum kha dressing te kavati a chuan damdoi te min cho a chuanin kar khat nuwa ka biopsy result lo chuaka i pathian khonga ina zara i engma cancer kha chu kalo nei lovani ma sengin ovarian cyst sakha asi sakha ama in alo collapse sakha mi ero thung kha chuan infection kha alo siamna satawang khanin i chu tumni ngot kha i dressing ti ten kan tia chuanin antibiotic te nen a e le ada chi te zong zong nen tiang khanin i kan han tanga thakhat nuwa chuanin kadam maka kadam nuwa po khanin voini lai kha follow up kha phone call follow up an la ron ne ni chuanin khang zong zong kha he ka thianin ka sen so tur khamin chan him ta veka kadam doi zong zong te a free veka chuanin i test ka ti zong zong te khang kha a free veka chu chu hemi health card tangkai na akha anita a heng te po hi kan ID te nen khanin in link veka chuwang chuanin alo expire to nuwa po khanin kati the kati ngai zonga chu tuna han mamole don po ni ila kati ngai zonga chu hospitala vakala countera registration ti na countera khanin va renew poisa va pek mai kha anitani chuanin khang te kha kan ID te le hospital chungchanga entirnan damdoi in le damdoi chungchanga ham thatna kan nei te chu lo ni ta a ama ero chu i sarkar hospital te huna du re wanga kaman mo boxi chuanin private hospital te po kakal thei tho ta ma se private hospital ero thung kha chuanin he ka thi ka mang thei lo thunga an charge ang kha ka choya ngai ve thung ta ni ma se chumia po chuanin company tam tak hianin insurance kha an peta ni insurance ne na company a kha chuanin hoi hospital a po entirnan a hospital le a company te anin link chung kha chuanin i athona in enkol na te kha a om veka tinalo hau tak dewa po hei tlem 10% emo 20% emo po lo ni se khatiang ang i ami mali na pek ve ngai chin te po kha om ve thin ta kha kha chu i insurance ina a cover dan zir kha ani ve tho bok ta ni chuanin chutiang ang chu alo nia ke chu insurance ka nei lova achan chu tuna hian company hnuaya ka om lo awangin keima a freelance ka om awangin i engkim keima aka invoice pui kha angai ve thungani amai ro chu he health card thi ka nei chung chuan sarkar hospital ka kal chung chuanin i choi ka ngai don lo ve thung ta ni chuanin thil pakhat i kalom em na ti ila hei hi blue card kan tia hemi hi blue card ani tani hemi ka nei dana chu hemi tangkai na hi kan soi masa anga restaurant tam taka tele shopping ti nan te mo khanga khanin heta hian 30% discount ka neya chuanin achang phei chuan 40% discount te po kha i aron ombok thin ta a chuanin hei ni tin deuh thoa kamamo coffee ti ti meyang chong kangai nat chu Starbucks hi ania Starbucks coffee a hianin chu ta po chong kamang thea ka tan chona tangkai lu tukrengot hemi hi engtin nge ka nei kan ti chuanin kan nau pakhat hi i sales lama thok hi omani chu chu Victoria Secret a hianin a thok ta a chuanin ani hianin an hnuaya khanin mi sombor vel nge engza chiang nge chu ka shelawa kha kha athun theya ama ming hnuaya hei hi min peve ani chuan hei hi ka ID ka resident permit kami ka ID nen khan hei nen hian a in link vek chuanin anwa hemi hi ka man don po khan ka ID an check chuan khata tang khanin ti khan discount kha ka nei ta ni chuanin ani hi kan now fil deuh mai zara hian ti hianin shopping po vati donila peacock po vale donila i thomno po vale donila restaurant po vakal donila i ta khanin chu 30% discount kha kan nei ta phota chuan achang chon 40 a te po an ron ti thin ti chang an ron nei thin ani chuanin chumi ba ka chuan i hei kan thil vale na tura khan discount kalpui lai an lo nei chuan kha an discount kalpui to sa atang khan 10% extra discount kha kamikat mang khanin kan la nei le theya i achunga kalom ema i kimboi kan ti thin ani ma chumom ani po hi champhai lampang tho ania i
ti hianin katara mizo te tamlem lo ma ila a thei hi chu ti hiang kanin zong mu ve a chuanin kanin ti unawa kanin du sak em a tin Qatar Airways a kanau te po hianin ke hi chu helai chon mi zong zong u kha kani mai ta umuan te ti vek hi kani ta a an zawai mai hiang kanau te an nia i Qatar Airways a te po an ma ni hnuaya body ticket kha kalei theya lo zin du ta ila flight ticket kha 50% discount te kha an ma ni zara hiang kanei the ani tiang chuang kanau te hianin min du sak em maya i an chunga hian lom thu se soi sen lo ka ba a i an ni chuanin lom thu soi po khanga yan ti kher lo tin an ming ron soi chwa po kha an du kher lo ang ma se i kalom zia chu an shia a tuna heta nge po hianin keima platform ma nge po hianin an laka kalom zia hi vo in ne hang ka sei du ani kanau te hi an polite em a Qatar Airways a tamzo khi Qatar Airways a thokan nia chon hotel a thok po kan neya tin sales a thok po kan neya chuanin sector danga khatia angkha chi sang sang mizo te hi kan om ve ani kanau te hi an fel em ringot me min an zawai mai hianin min du saka min mangai em ve ka katan chuanin an hlungoi ngoya kan hanin mu khom chang te hi chuanin i akham om lo thin chutiang khop chuan i an fela katan an changkaya mizo ni hi anuama i helaya mizo te kanin ti unawa kanin pum khat em a tuma vo om thadu lo vo om her boy pui nga hi anom lo ani ba se khati ang mi hom her po khalo om ma se tu man kan boy pui don lo vele thungana achan chu aram dana hianin om her om kholo om that lo te kha athiang lova dani na khap tlata ilo om hera ilo om kholowa enge ni i khatiang angchi ini khachuanin i chan tur chu manathon ho kha anita ni chu wang chuan kan nun dana te kan uluka i nakina dress code chi sang sang te helai muna eng ange ti te kha kalaron soile anga tun video chuan hemi chin hi kan thur bing tur lo ni ta sela hemi kan topic chunga hian soikim lo emo in shia chak lo soi mai te kan ani chuanin i hnuaya hian comment section a khanin in zo na te khalo drop ula i next video emo khatia angkha inzo na te chan huna khanin kha kha karon chang tura ngayela hei topic lo lutuk angchi personal lutuk angchi te hi chu kalo chang lo ani po in min lo shethiam ula min ron zo thei thawa ma ro chu I personal deu inzo te hi tu nang lai khovela chuanin mi hian an ching tam to lowa amai ro chu poi lo chin ang te hi chu ke chuan poi ka ti chuang lowa inzo na anga kha ka chan thei chin chin kha karon chang do na ni ole tun trum video chuan kha zong kha kan soi thei chun ni sela inzo na te hemi topic huang chunga zo na in nei chuan ka soi ang khan lo comment in lo da don nia ka video bul tanga top thing in lo enawangin in zawaya chunga kaloma like le subscribe te khamin lo ti sakle zel don nia